Okay, right. I Sompa 93.1 FM. So near Sompa TV so and so and I will me Jumadi din any hour of hope. Hour of hope Jumadi yet bro kwasiada anopabia and so ekosi non kono empire mu na Somfo minister Kofi IBJ me na bedwa fortuna say na yedi Jumadi sunkoin ebre won kranse sem wom arachichi sem wom efutu sem wom na dru brebi so the secret of life no abre kokobon sam so ewo mu pa ene aseda kase enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster baby a doc wo bia no anopai otumfo nyankopon to no wase onhira no na wonya ne kase pa sanso na aboafo ofidie mu ha edoso papa nyame enhom nyina azuka ono na branch ba akono o kana hono momfa ne di mrami Kelvin de Bruyne enso so ebo me chidom na asafo kantanka bo me chidom systematic press time chi papa toast ene ekwoba jesi sempre mu nyina atai machi anopai onyankopon to no bo asenhyira wo nso a wo fie ho na wo hweme na wutie me onyame onye okase pa wo sade yakwase da bia no wo nso so otamachi na wo bo me chidom me ba cho se wo nka ho adwuma de enya adwuma de no kwasem ya na eyema ho a na ya obi keyboard na kakrama me wate ya na eyema ho sense ebi shama say IB man tie ukwasiara no pa mentimi nkwa asore enura me ko me boutique bi a ya na me to niema ho no meduru ho already bi hu me say IBJ Sompa me yese me jaya asore na mpanimfo e wa asore ho nyina kan mentie sofo kan mentie but kwasiara duru ye me TV na beto Sompa na wo na wote so asama a wo kan ye nti na ma me san kwa asore. I'm so wow, what a testimony. Eti midofo nyame wonhire wate na wonye wo kese ebi mutimi text me wo TikTok I'm say BJ kwasi ada no pade yentie wo yentimi ntena wo anopa nyame hira wo ma mentumri kanko esre so feyi ase asafo no Nazareth ene Lady Bishop Joyce Ata beka mensa mommy memo akwa aba no pai me ba to bibia aboko de ye de radiase pa e de rado adofon so ma feel kakra ai o ma feel me sure say Sunday the course no be ba so na mommy wey madam go be invite me na make one no kwasem no kwasem and that's your birthday. Hey mommy na your birthday wow if you dey twam so na your miss me wife birthday na sis no na sis no your birthday yeah. Mommy no wonder say me no click sa no me wife so birthday sis but ono de oyakuya wow mommy you ma happy birthday onyame won hira opa na won from free adumu enko adumu ye fura kwa aduma hengwa ni maba sima ba du na ye ba ene nkomodie ofia ha ene oho onyame be nyame na ne manso aye ne ma eyo no na de me ko no de me ba samini nyame na ma mi suro akwa nyinam merade jimi tata bidia sida bema mijifu nyame ono na dimi ko no dimi ba yene radi na ma yene yesuro mama ni ebebre bani na muno ono na watwitwa jimi o midia sida bema mijifu nyame media sida bema mijifu nyame media sida bema mijifu nyame hey yedia sida bema mijifu nyame o media sida bema mijifu nyame ono na didi no de me
yɛtwere wa yɛmba wiara no yɛno mmerɛ wo nsatea ne wo nnwuma wɔsena ne nsoroma wɔasiesia ewurade na wɔakura n'ani wo so wokasa mɛpo asorɔte yɛni wɔsoro ne asase tumi hyɛ wo nsa wate wɔkasa prɛko nyame ne wa bɛbɔ wo di atira ma yo bɛma wo di nso atira ma amansa nyinara bɛhu sɛ woyɛ wuna bɔbere mu nyamea wɔsi adeɛ yɛ nyame ne wo ɛyɛ wo na wɔde wɔ wo so nkunim na asama no safoa nso nkura wo titi mutan nyame ne wa yɛtwene wa yɛmpa wiara no sɛ mewɛ wo nsatea ne wo nnwuma wɔsena ne nsoroma wɔasiesia me nyankopɔn wɔnkora n'ani wo so wokasa mɛkɔ asorɔte yɛni wɔsoro ne asase tumi hyɛ wo nsa wate ɔkasa prɛko nyame ne wa bɛbɔ ne akyerɛ ma yo Osano nyuma inaradi wadanse obadi nyami ni wambo otojanyina kutuo letremanyina wiyo nyami Osano nyuma inaradi wadanse obadi nyami anyone what are janina kutuo etremanyina uyo nyame mi fama sidan kami wo mi fama ye kami wo mi mo sidan nyina ya wutia mi mo ye nyina ya wutia wate mi fama sidan kami wo mi fama ya kami wo mi mo sidan nyina ya wutia mi mo ye nyina ya wutia eranie na nyawo na kami ni wani o sakwanya kesiye seye ebepia mame eranie anyawo ofia bi jene kami ni wania sakwanya kesiye seye ebepia anabai masida nyumyo eranie maye nyumyo eranie bifa masida kami wo Yesu ebitima wo ini masida nyumye eranie bifa masida kami wo Yesu ochani enyamie ana wachama misura nyame dia mimfa wasida kami woda mimfa wa yeye kami wo ochani nyamie ana wachama misura nyame dia mimfa wasida kami woda wate mimfa wa yeye kami wo ewrani misia nyewo ebra mi to atechemu no wa famia ohuru mi efra mi ntuma pape wa sidani o erani na nyawo na kami kwa mi ni wanye sakwanya kesiese ebepia yenti masidani umye erani nyumye erani Minka wasida kaniko Yesu mituma wo Masida nyumnio Yeye nyumye ranie Minka masida kaniko Yesu Minka wasida kaniko Minka mayaya kaniko Sida nyina ya wutia
yengina ya wudia mi fama sida kami o mi fama ya kami o mo sida nyina ya wudia mo yengina ya wudia erani na nyawo na kami kura mi ni wanye sakwanya kasiese sebepia erani na nyawo ofia bi jana kami kura mi ni wanya na kakwanya kasiese ebepia mami ochadi enyamie ana wacha mami nsuma nyame dia mi fama sida kami woda mi fama yeye kami wo ochadi chete na nyame ana wacha mami nsuma nyame dia mi fama sida kami wo mi fama yeye enti masida nyumye eranie before I say that amigo yeah mama santu you will see what sabon you now will see mama na nyom me dead do me bolo chira no pere bia obi anya mi sia before I see that coming before I coming bimwa sida nyina ya wotia onyame bimwa ye nyina I am talking to my God before I sida kami wo before ye kami wo bimwa sida nyina ya wotia bimwa ye nyina ya wodia wati Ewradie senya wo na kami kura mi ni wanie sakwanya kasiye biseye nanka ebepia mami wati Ewradie na nyewo ofia bi janka mi ni wanie o na akwanya kasiye eseyi ebepia anobai mamsida nyumye Ewradie ayaya nyumye mi nyankupa mi fawasida kamigo Yeswe Baba kumse wasina sida nyumye Ewradie Baba sina ayaya nyumye mi nyankupa le wafana sida kamigo Yemfawa yeye mi fawasida kamigo Bibaya kami wo Bibwa sida nyina ya wotia Bibwa ye nyina ya wodia Bibaya sida kami wo Bibaya kami wo Bibwa sida nyina ya wodia Eranie nyewo Nanka mimini wine sakwanya kasiye seye ankase nisye senke bepia Ewradie nanyo mini wine yo nanka kwanya kasiye seye ebepia ochadie nyamie ana wacha mami nsuma nyame dia Mifa wasida kami woda Mifa wa yeye kami wo Wachadie chama obi anya binyamie Wacha mama nyamidia Mifa wasida kami woda wati Mifa wa yeye Wenyami masida nyumye Ayaya nyumye minyankumo Mifa wasida kami wo Yeswe mituma wo Maif masida nyumyo Ayaya nyumyo minyankumone Mifa wasida kami wo Asida nyumyo
fama sidan kamiwo mi fama ya kamiwo mi mwa sidan nyina ya wodia mi mwa ya nyina mi fama sidan kamiwo mi fama ya kamiwo mi mwa sidan nyina ya wodia na mi mwa ya nyina Erani enye o Akami kwa mini wanye Na sakwanya kesi esei Ebe pia Erani enye o Akasi nishia baba sikwani wanye o Sakwanya kesi esei Ebe pia Osina sida nyumie Ayaya nyumio radie Yemfaya sida kamigo Yeswe mituma wo Wasise mihuma na makai Mihuma na makai Efiase na nametie Hey! Efiase na nametie Na dia fiamu na nameda wati Na munsha baby awurade di mabepia awurade asesa me mabrapo awurade ama mi wurafi wo bredodo mi mafamu nyina no akukuru hwiase nyina come on sujadie ekom osu nyina awurade ama mi wurafi endedei na awurade asesa mi ni Wama mi di fufro Edi wedi ya meni ya minti asi Edi me kura na wedi ya mami Safina pani ya Dunia Mi se mi huma na makai Mi huma na makai Ankase na na yetie Hey Obi testimony you know Wasi ankasi na na wotio Anadua fiemu atada bi na woda Na mo we ba bia urade di na bepia Urade asesa na brabo Hey urade amani uravi Obra dodo ayamfa mu nyina no Akukuru wiase nyina Ekom rejection amani nyina Na urade amami uravi na deyo And you went on the tour, let me soon. Ha! Because maybe I would have seen somebody. Yeah! What am I doing from me? I need what I mean to us. Edi Benkura, now would you, Mamia? Kofi IBJ. Come on. Edine who? Safnat Pania. Junior, me kaneno na me srabie awurade asesa ma brabo kaneno na me nibi awurade asesa ma brabo me se kaneno na me nsashi awurade asesa ma brabo come on ye ya peja na free mu ani di da kemu no sana na ono ani nyame no Yemani sufri mwani di dake Sena na onwani Yesu nwa Aina bibi besa yansara yeyi Ebere betu miyansesa Kanenu na misra diye Ene diye ura diye sisa Mambra bone Kofi kanenu na minyibi Ura diye sisa mambra bu IBJ kanenu na minsashi Awurade asesa mambrambo na de ya pagya na firi mu adi de daka mu sana na ono ani nyame no ye manu su firi mu adi de daka sana na ono ani Yesu no aina bibi bese yansana yeyi ebere betu mi ansesa okura sinia mini atade aboa ngoma na mede ayentu ma wate Wokura sinia me shanta de papada Emre katana na me danso Wokura sinia na mini bibidie
and then we're ready. Okra senior na mini animonyam enne de awurade achairman yonya okra senior na mi twan kwansiri ba duasa enne de awurade asesa ma brambo okra sini yani nyame na ma yembabu na o master Yesu Kristo no Esa di ni peka ni wanza Ono nye boni danwa Esa di emprofu ogu ni hufi Na kufi IBJ humba sema na yede ya Ebrebe tu miyansisi Mi da fonga Nyesa meria ya nuno Mi da fonga de ya Nyesa meria ya nuno Onyami won't do me pa. I'm gonna bet to me as Junior. Me coffee BJ. Me da phone na. And yes, I no. Me da phone na there. That's how I no. Onyami won't do me pa. I'm gonna bet to me as Ose say be we ya semwa tono no endam bi misro no Apostle Junior ipane ho atere no endam misro no nana yawo de ahia na yeyine ne ma gu abonten no oni rent sika na misro no de ni kura janu na ni da so asa no ono na misro no Mami bi ani kuna wonti di obedi ho aye ne den no ono na misro do efiri se baby mi da famna yes I ya no mi da famna de ya yes I Maria ya no onyami wontu mi pa Makai kada wakada iya mida fona anyasa yesa re ya no mida fona de ya yesa re ya no onyami wontu mi pa kaneno na yesra die Awurade asesa me mabra boate kane no me na mini bi enso na de awurade asesa mabra bo ofi kane no na me nsafi na awurade asesa me mabra bo na de ya peja na firi mu adi di daka mu no sana na wono ani nyame no ya ma no su firi mu adi di daka sana na wono ani Yesu Ibi besaya sana ye Ebrano Yes ya no Mi da fonda de ya Yes ya no Onyami wontu mi pa Ebrano betu mi ansesa I am do se be we or se dear asemwa tono no and na misro no ofi IBJ eni pane ho atere no and na misro no kwa kwe dear ahia no a oni ani daso no ono na misro no wate dear busua yi ne totwene a Oni da so no ono na misro no ye nipa nyina se enye yi no ono na misro no I no srifo nin said ye bewia sabre ya obi watere no anka osina da patwe no enko obepe brodo wasima bi onfa nkosire na adaka
Ebra beba me when you know what at the end of it to me attending. Come on. In yanum to me to aminamu. Sikadi branti osabe inia. Na me komi kosem kuatsumuwa. Makwada wa fiasi. Mi fra fiasi ababe yo inkesi dia. Ye na branu be to me asusa. Ah. Yes, sir, yeah, no. But I found them, yeah. Oh, Nami, what to me, pa. Mammy, to my last song. Anye, Etina, yes, Subaye. Atiti Abseno. Abubuonu, Nina. Enti, na wanam. Na Jumane say. Dear Akatreno Ana Sassano Musanko Famrai Mufamra Uradenchain Semashinukra Munko Fansun Nemrawati Aina Chiana Semuya Yes Subaya Achiana Muya Ebasana ye Atia na buya wati Abasana ya fufro Atia na buya Onyami Yesu baya Antina wanam Anjumane say yeah, I got you know, and I'm sorry. Apratite anwa. Mosanko famra. Bon famede wura de nchen. Hey! Achia na semuya. Yesube. Achia na muya. Esana yeye. Achia na muya. Ewura di be. Tianemuya Onyami IBJ Yesuba Mi papa ujame no na tamfo zeremia Wukunu ujaono na tamfo zerewa Yotoma udie ujaono na tamfo zerewa Enzurede Yesu Christa Aye jumbe na mimfama Nyamia Enasi jumbe na mimfama Nini Sinefidia Wecha miswa Wentu masinu Niye mesana Eye miyemu Mesana fifi Na mesana fifi Sinapi we Sinapi dia Junior Yetwa oswa hey Yentu asinu dia Junior Obasa biemu basara vivi na rezada vive Woku ya da suyemu me ye fami Kofi IBJ me bro Fudi ne Johnson enu jamfi me Sinapi dia na me ka kire matamfo se watwa me so a kai wantu basinu dia basara Mesara divina, mesara bebe. Mi papa ujameno na tamfo sereme. Mejume free sano na srefo seremia. Wukuru ujawo no na tamfo serewa. Bemanu jawo okoyano na tamfo serewa nenso. Shene Yesu Christa yemia Kofi yene watu shende sheme une Enna sinjo bena mfama nini Aye yi jo bena mfanton tume uradia
If you say, why have you seen a video? Hey! What time is what? What do I see? Do the Messana? Messana, baby. Messana, baby. And you people be terrible. The battle, who am I near mana? Junior, oh, friend, you meal. I had to tell you. See the American. So, young middle. And also, so young middle. And also, that's so young middle. And also, hey, and now the more attitude. So young middle. And also, young middle. And that's so young middle. And also, Akura jogo oyo nyame adwuma no wonyame so ne rea Lady Bishop Josata ono so yo nyame adwuma no wonyame so ne rea na mi kofi ibija meti hey mi ye nyame adwuma wonyame so so me rea na de na wo so hwebre mo so be ko anu aduru enye wo bone na se onyame do wa no ye tu fie we se onyame do wa eno so onyame do wa eno na se onyame do wa wakume woni mi kwatete mu tie ah, let him come, Yamisra. Hey, tie. O Christoni, Yabesi Wakwem, I am Pava. Oh, I sit and so Yamidoa. No, so let me take it again. Jay-Z's, no, and you were winning more. What for so many? Ah, I'm to go with you. O Christoni. Yabesi Wakwem, Amen, Baba. Oh, was it hey! Mommy should be crying. Oh, Christoni. Yabesi Wakwem, Amen, Baba. Oh, was it Nasonya Midoa? No, so nyame doa and also na so nyame doa idi wachi a on woni idi wachi a nyame srao Yamisra, papa. Oh, sorry, one thing. Oh, Christoni. Yeah, Bessie, what? I am Baba. What was it name? Nasonya mi doa. No, Sonya mi doa. Onyame doa and also na Sonya doa no Junior, let me take this part again. Oh Christoni yeah Bessie Wakwem I am Baba ewo wasitne mi wati minima mane a wo fam ana minim de ha wo hwemi sisia me dofo a wo hwe mi na wo tie mi yeah Bessie Wakwem amen Baba ewo wasitne na so nyami doa
sorry, oh Christoni. Yeah, that's you are when I am Baba. What was it now? That's Onyami Doa, Onyami Doa. Now I saw Onyami Doa. And no sorry, that's Onyami Doa. And no sorry, that's Onyami Doa. Ah, no. Onyami Doa. And no sorry, Onyami Doa. And no sorry, that's Onyami Doa. No. O Christoni, ye besi wa kwen, aya me pamo, ewo wa sitne mu wati de America toro. Mi show nkran no pay why? Say ya wie yo say anwumre yo. Mi say o Christoni e. Ade abia besi wa kwen. What the I am Pabo Wati. I was sitting Nasonya Midoa. What's our friend Fufro? Empaba Gina Pinti, Mempaba Gina Pinti. O Christoni, so be never. One year, Papa, Gina Pinti, and Papa, Gina Pinti, why? I am with us. Mamma Quahmanas, and I'm funny, Papa, and Nayan Goody and Como. So I be never, Miniam and Papa. So, you so fast, man, Yamino, Yami, baby, Amo, Gina Pinti, why? So I be never intiminia men pa bawati. Once Monyami bedi amawu dinapi men paba o Christoni emiti edia dirabiti paba men paba. Base kakra tu mami. Come on. Bo base kakra mami. He's Tony. Welcome. Sorry be them man. When you are pabo, in a big Bempaba. Oh Christoni. Sorry be them man. In your man paba, in a big Mempaba, oh Christoni, sorry be never, Oh, okay, young Bahamanas. Hey, the Ubo is in you be our same for everybody. I know what you the old one, the old hard Joe. Right, I was here. I have Sompa 93.1 FM Studio. Sompa TV so. Apostle na I have junior to keyboard the one. Met me at Tony Mama the action. Because I never heard it. Aye. What was I near Sida? Yaku program mama Matuna near Sida. And you to me. You bet me at Tia Mama the action. You need Sida. So when free suro. I'm farmer wa. Untumi nya hohwe. Bedofo anopa mi hye crying. And semni nyina nam de ayennwuma meto no. Why is anopa ya Abraham so na yeni nkomo 0554931931 0548931931. Hello midofo benie. 0554931931 0548931931.
ahoma no so I say shi. One anopai me show crying sonko kwan so say emma bibia how emma bibia ntete wabrabo why insira na right 0551931931 Mr. Mo ahuma no ha me kakra wa ha eso aben papa for those of you who work production line, no, just call me. Our production line so 05411 26626 05411 na yendi nkomo and also studio lines ne higher drink kakra. Studio lines no a higher drink kakra. Aye. 05411266626 05411266626 05411266626 Minister anopai mayinshira pa mayinshira kase pa 054 azuka Mr. Mehe lines no mame wa kakra why mehe lines no emma me kakra na yentimi na fransasi ayi so mame kakra anyum bia na meto na ya me depa right 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 and I said 05411 26626 054 Hello 26626 Hello me don't fubeni but your friend and that you refer to me okay mami ntio papa no pe wa inshira na I sure pa aguje I'm sure what onyame inshira won so pi I'm sure pa so ye fi adumo kwa adumo amen I'm kan ho bibia bia nyame asem ye pa no kwase my sure papa Eradi inshira won so epi 054112662 054112662 and I say 0551 931 0551 hello me don't fubeni Hello, Pato, because I see Oga sa free touch my brekum but you did the same Ernest. okay mami ntie wa no pay papa why is no pay nice one Hello. mete on kasa Bye, me have the quantity. I said, what's the plan? I said, last one, we're not going to anyum last na meto ye no last one, I said, when I will lead into ma, or man Joseph. So, what's on the Joseph? Mate, also I had a any near my home. Tida me bought live band our bounty ama na me or backers for honor. Madam, not Madam, my man Joseph. Now, it's on the Joseph. Me pacho mate me da CP. 0551931931 0548931931 Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me don't fubeni o. Hi, Sompa. Asumpeni o. Now dini baby am kasa free. Me kasa free of the
O ka se free hin. Obuase kwan di ekuro. Mami ntio, mami. Ah. Ma join mo na. Ayi. Nyame nhyira mo ene mo dwuma mo die. Nyame nhyira wo so pa. Ah. Na ayi, last week na I be the cat. Omo be meeting bi dey ayi. Ai ye be di hu nkomo na why? Na say. Ai to was ye be di hu nkomo. Na say. Aha. Ye be di hu nkomo. Nyame nhyira. 0551931931 0548931931. Me pa mo chopi. Mom frame me na ye ni nkomo why? Mom frame me pa na ye ndi nkomo. Aha. Hello. Me do fu be ni o. The bachelor that you got your very comfort because it's free fantastic. Mama na ho te sai. Ya me adum that you bachelor am sorry. Awurade adum me ho ye pa me de hye. Bachelor. Me do fu ma me ntie wa no pay. Daddy are paid in Yakupo in Shiramo. Amen. And I will not be and I mean, if you are doing me. Amen. And if you watch the power here, that is. I did be out so many, I did be a bad to when you meet me, Bibi ba utirim. Yeah, my like my dear, me became social name when I need me free. Papaya na nyum we me de papaya to moy but wo be chinetia Junior Sisuma na se wo be sumia essentially bedi wachi wo erati ni mo to wo be chinetia my God oh na se wo be sumia essentially bedi wachi oh erati ni mo minister de nemu Mami jina so mami na wo di nkomo bi se asem bi ba wotirim e de asem ne ba wotirim anopa e wutie ya na me ani nukre de me nemu no ana de na me nemu no so amabusuafo yi ni totwene e de sisi abrabo ni me ko mani manye de me ba me chia eyeyi papa e ba me ama e o se ka me power plenty go fi nyame na me ko nyame tufo le so what you power na no pay ama ma adwuna sa nyankopon hira ane me sa tunyu no se wo beji nadia na se wo besu nu ya essentially di wo radi aina mwamadie ebedi wacho Tie Pentecost one me. Ose de ewo nu be nya kwa nu be fi ba I'm sorry to be. Okay, mami fo before from na abranche we ho studio ha na me dia go be kume. Me go to beni. Hello, good morning. Good morning. You didn't baby our casa free. Mr. Apia, mami tie wa no pay. I tell you, when I'm at the time, they will see them now. In fact, as soon as you ready, I want you to be sure. It is that you need to the man or you need. You spend 1 year in Manila. There's still 1 year in Manila. And it's sure about I need to get my million. Make a mistake to the image. I bet you very out 1 year factory. And I cross him. What?
Nyamishra pa. Hello, me don't Benie. Oh. Hello, didn't baby I will free. Hey, do you know some make a cram ba? Hello? Wow. Meba gina so meba. But what me kan? Hello? Hello? Yes, sir, but what did baby I will free? Because if we Bushampa me hospital. But I'm talking about Mammy Tio, Yanko. the Pachamo and the play. My show free last year, and then I make my family to What should be free last year? None of what to me from your man Tom. the Pasha. Hey! Now, my yes, go. Dear, but you are or something. But there was no to I'm the children. I made it coming home. I mean, the teacher I told from last year. I'm put the one son of it much now. Yamishra. About Yamishra. That's a matter. Obeshimiana famuru kumnu. Akoyene janche wosru honomu. Oh, Yakuba. Beto, yeah. Obama, yena kwaba. Oh, Yakuba. Beto, oh yeah. Obama, yena kwaba. Yakume yo, Yakume. Beto, oh yeah. Obema yena kwaba akuma yo akuma Beto yeah oh Jesus Midofu Benie. Hello. Good morning. Oh. Good morning. Did baby our cancer free? My friend Jennifer, I'm cancer free so. Mami Jennifer, what to say? Don't more Jennifer. You papa. You know, no okay dear. You mean she am mammy Pia. Papa, come make us a black boy. So for baby and I mean, mammy, Mama course. Say no, I come in and matter. Cause me down was so me pacho, Mama course, yeah, I'm in the studio here. What's them that okay? No question. Oh, but I'm partnership, not some here. But now, but the night here, but soon come back. I think one night is not there for 45. Up to now, I need a home, so papa, you got to check more than no question. Yamamia. Can't be a children in the because no, me down quite so. Or see me, dear, and see baby, I'm one of a panaming trainer, by the same she or not. The books are same, so we are before. Make me see me on a journey and make it. The first me so be out what the little via of a name of family and I'm ready now. I make a matter. I can't cry. Papa was in the cool. No, the shame we didn't anymore. I'm anywhere back any person. Oh, I'll be anywhere and yes. I'm not paying out in the what just anymore. Yamishra P. Right. I was here, Mammy foul Fred Mediano. I'm some of you. Mammy pick a last corner. I'm in foul Fred Mediano and see. This was for TMia 1 year near friend when you're from him. Share and not from Ufreha.
kwasi da ha no bi eti o e adom bi wate me do fu benie hello hello Iwanya me pa na hello good morning where SK Bolas obosi coffee from nyamene hine e wade nyina mu enwa na waka no ebi se abije commissioni ebi se wo yodifuo ebi se wo ye evangelist ebi se wo ye bishop na me SK Bolas de me buni se ona we no nyame edna ba se onka asempan sen awuti chiri so Sunday bia aye nka wudi mu da wase nka wudi mu aminche me papa bi oboase wasi wanti o ntumi enna wow fere yi wuchi ko fi amankwa oboase isini da zo kum kominchia no me man mo ye di papa obo nyamishira ene asanka kra me kan se aye nka wudi mu ase ya da wase Sunday bia so ba ti so no ma ewe man ni eti clashesem ni eti ensema abema yakọ ọba de nche enanyum ba bo pe ana meto ama keyboard no so atamachi wa mama wa bima wa mo wa mama wa bima wa mo wa mama wa bima wa mo bi mo otu nya Wama mewa mi mawambo. Wama mewa mi mawambo. Wama mesoda mi mawambo biemu. Otu Bolas na misra enyumbeto. Misida min kanfu. Binyami misida min kanfu. Misida mi kanfu, misida mi kanfu. Onyame waye bia mami o, waye bia mami ampa. Onyame wake bia mami o, misida. Watiti nyankare kurafo so nyankupone. Wakama semina mami ampa eradi waye bia mami. Mebo dia tramai Mebo dia tramai Mebo dia tramai Mebo dia tramai Onyame waye bia mamio Waye bia mamia mpa Erani wake bia mamio Right, Abusia, mami fa me last call awa ho. Hello, when are we my last call away? Hello. Oh, the last call I went. One to go to home. Right. Yen for French medinisi. Na, and then come over here. Mommy, me some memoir kwa baby. Yeah, Nyame ma feel pa na. Last week he did come be first suja for kakra. Nene. The best idea suja for home come kakra. Enye die bi mo pe ne se omudi suja. Ana enye die bi no mo pe ene se sabia buru sabia nya do ombeda oba bi na o machi anaso mo nda be ma bi achi na ade bi a ekote bayira homemu a ama bayira mo akese yemu bi yedi suja chaya ansa na yewura wadiem enti there are certain challenges bi o suja die mu a yenim suja die no nya normal sa branti be sisu be du na ware mfie so a e wo senko ware nanso awade no emaaye no enye edu tambia nya boapaye bi meni wo kasa sisi a bema bi ye na dwen se wo boaboa ne ho efiri bra awade sem ba ne tirim pe kin hu oba se ne pe ko na busuafo ho
sadanoa na adwuma sɛye besine ontimi sini mema yom biem ohede odede na ekoware be man so de wo na wokofo bi ba abehwe no hwe bra bi hwe misesi a asa bi jetimi fi ha mesi sister bi eba ne tirim so obeware ena infections a eni aduro ebebe ye no sabe ise na japade no be ma ko hwa enye yie mene wo kasa wo ho ha mesi adabion sister bi ba fie ha na me wura ho oba e office na mse maame die na ha wonti a waba ha oso me yare kakra wo ti na maba na mse maame ka wonsam yi na yade de kakra nim me dofo ebia wudidi ebia wonya waduane bi he na maame ni bie na sene mu sei oh Jesus Christ sabe minim se emaja pade yi etimi ye kura ma ne ye tse de afifiri mire nana yawo sa awosin kura gumisisi ya me ne okasa makai se de na maame no wo ye production office ho nana yawo me na me kametro asempa esere na no pa me ma wonum nto wona wo se wo pɛ ma ase kura se wo hu maame no ho a oba ho nya wakono kura be bosome nsia me na me kametro wo enipa mmobɔ na we ye de ware sababa waduru ne mpanim fie so aduru na ware fie so na se sebe na kosuo kumai ade seye bebetom a be na be ware no. And people are battling with these things. As a sentumam, ebi mo battle with sanyema webi. I don't think we mudi suja. But there's a ni madia obi. Was sorry anu obusan say. Nana ya junior da be na obe ware. Akuya du fie da be na obe ware. Meanwhile, situation ni pani wo no ye de kwa wade enye yie. Aje se nyame bam. Anopei obi su. Missy Bama be shemi say see a free brow ye na dwen se wokosre oba bia wade ne Bama nya adwuma biem besi ne ameme ne wo kasai wudumi nu awanom enya adwuma na wo Bama nya adwuma no why ba na ode ko wade no the agonies in bachelorhood who come on amene wudie no hey and obi battle spiritual marriage ono no wada sunsum bi ne beda and na sunsum bi ne bedanti no bema baya no ko hey give me hwemsisi a se wo tresi a emema be 7 omuhu ada omu no beda kim oma biem etuntimi ntrasi mu se bibi koso ye ofia bi ho a ye nwade mu o ye nwade he wo bia wano de wano to oba no se obe ware na ho na wadwuma seye wo niam nyina ye basa besine ene wo be ma bi nso ho kora mpa ye di ne bakoro ko ware bakoro ye nware ne saawu bakoro me ka kire wo 99.999% of bakoro ye nware ware wo mo saa je se wo na wo ko ware sa nipa no sunsum wani ye din and the mysteries na me bi so a kire wo no enti se wo hwe me na wo ne partner bi nam ne ma me di ne bakoro saa na de ne nye ya ebetimi wo de ya frame ne ehu de be ya bo why na fom saa bakoro ho na mommy en na fom saa so wo de nyame tumi wo so ela mi ka wa wo ko ware bakoro wo sori a wo nsa mo mpaye wo sunsum sam wo fom me ba jo aware sunsum sam o wo sunsum sam wo fom wo di suja o paware aware say ye kansama trewa ada ka wa hye me nsa bonkun we say me kamu asama trewa enna fom o eno ne ye wa honhom bi wo fie mi fie a yes I be gene de ye ma ne nware tena ana wo so be ware ye be sori etia wo the agonies the challenges in bachelorhood therefore
Gena, what did you seek a dear okono? Edu brebia, ye blame man and ye yo. Brabina, one more broken heart, no. Edu time be ye blemunwa, and ye because be so. Who said, Andre? Basanka, what tenacity analyzing him? There's something wrong somewhere. Obi oha utresi o mame family line na de to wino eno an free ho aba besi sa de no a eye osisi e no he be ma obenya na na ene wa wo agya wasi wa akode e de on be ba sisi a won be ba sisi a ba de obe fa opa akowura wade mu o ma Friday me watch night na unu say ye wo ye nananu mu bi ho a omutimi de omo kata so omuntu masi no kwasem e de ma se fa kata woni baba ahun so na honhom mu awale o de sa ntoma na bebua wo so ama awale ye na ayede a break no kwasem ti se wa hwe ye obu a ya ma won ntoma bi ye wo na sa wo busuani bi de ntoma bi ama edi wunya asu nipa no nwene saa o sa wati ase mati ase pa na ode kasa nyehwe eyehwe sa eyehwe ti omude ntoma nma obi ade ne de ba sa wati ase ntoma sini obi o ache obi timi kasa ache kura na osa na so sa ntoma na timi abedi wo nipa dua so nya no kwasem ema awale ye kura wo nya bi awale ye wo nya bi eti sa de papa wo kanu enye ize wa awale se awale pa no wunni se obi fie ye nware ena obi o ho a on na hwe fie eti ya makwan ma nware se wo ya agi se obe wale a enye ade a obekọ ani no kwasem esa se busua na yi se wo mom na wo se o ye den wo hwe fie wo na wo se obo akohoma wo na wo se o ma wo maduane die ti wasi wo fie awie wo pese oba metenam na su ya makwan wo do ba usahe sa dipa no oni baba so na wakwansa ne maame ni nuanom abegu fie ho na o ma bagi fie ho ayeden afa wo ye den na ade oba aba fie ho oba bi obebe ho bi ebe pam no right enti medofo eniem na wo famu no ho ene me bebie kwan ma wo ma tun komodi say the challenges in bachelorhood e dey pa na wo komu sujadiem hwe you be more pressure and I say why you adwuma e say you adwuma de aka wa de na but one kasa wonim say enema bi how eno na no pay me pese ma be 5 frame na ye din komo 0551931931 e dey pa na wo komu sujadie ni mu no bema bi ba no okọ jese wo de nyame bo wo de bia bema ba no okọ ya ma interase jese wo de bia bema ba no okọ na de ogina de mo no ma ni nyina mo from na yeni nkomo 0551931931 lady bishop nso wa ha ene he bo wura niemam nana ya junior me mo akọ aba ayi je bejoso asuja fo mo ho de sai omo hoye oh omoy say man for mama pressure but on na ya no onye sujani sao ana partial sujani mo crash on him no munye steady partial suja ai na man just steady ya etu bi e beto no anopa me ne ma e di nkomo good morning. If I can come no kasa offline. Obaso on me kasa o hen. Offline. Okay, me the number be to so 26 ne twa to fa na frame wo ho ai me sorry a. Bomodian na frame wo ho ai. Okay. I had ye di nkomo online. Me ba to e ma 5 on frame. E dey na wo komo sujadie mu. Sujadie na ye de adea. Ade pa ntina ma woda so di sujai ade wo na wade no ye de aba odua anade ntia amane be pa na wonam mu brana ye ndi nkomo kakra wate ye na ebi mu di awreho dodo ebi mu su because of sujadi nti ebi mu aboto hwe
Diana yana say eno me ni lady bi edi nkomo. O say BJ me ko 47 years ni. Aka 2 months me nya 47 years. O say me nim say wiase no kura bono me nka ho because bema kura nhia me nse bepe. O say e ko be 1 year ni bema mfra ne nse ne pe da. Like seriously? Hey! Dear Drono. Na mommy, where do you obeda ware? Obawa. Ghana hansuna, obansu ntimi ngongosi be ma peyo. This all man who kwa me rade ba wa baba. Wa man who kwa me rade a memudi a. Enya ade abunyo. Emma. Baby. Enti Mr. Anopai minima be 5 din komo. 0551931931 0548931931. My lines na ha me kakao studio ha. But so be so nim me number 0541126626 na. Eno so ombon rem. Ye betimi afa no e wo honom 0541126626 se unim sa number na bo rem wo honom metimi afa wo honom. Me say line we ne ha ma dwen kakra na. Me ne uni nkomo. E man from me. Hello. Basha, good morning. Good morning. Obaba odin ana mo odin. Amen bomidi. Make us a fushi. Okay. Na we das mini program na wo ye yo. Na sa se ya bedi hu nkomo atere me. Ni obi a aware daje. Na bi sam jawe ni. Ma di obi hu ndi abeteme. Oba train won say obeba fi na oba si ase say anu. Nipa ne be ko unhu di fi. Obo be friend ko, obo be friend o de ti de register. On view. I say so me dana me no obi sa wo da yam nyamo bebre na so da dia na me bi da. E se o ka me a me kwa o se me sa chedie. Ba won se wa o hu die hu se bibi ada ba ta mo a o hu se se. Me a mit me hu se infection na se bi am ya live manya bi. Mama, the other company mejuma and now be a cat or mabwa will say. Now I do not know and no. And me are dominated about to be back. And 1 hour yali about for it. Now the also open me when you say obey and obey you and sketch and ask any panel no welcome. Now wait on any panel. Mammy, Kafra wati. Enya me ba ne pa dia baby after busia pon ni mo obi an pon ka so bia mo se ya na se bia wonu kuna jai o ma me wu papa wu se bia ni am na ma mu nyina yi o mani kura me am mo jampo la busia fo no kro no mo wan te na we se bia o di se ya na kwa se mo mu hu na mo ta de pressure yeah no pressure. Nema mi famu nyina munyi mo no mo sa tin be pressure from sana ne me be be ti fi be den zin me ba ya na me brebe ye ma 50 cities 50 cities ya wata mi bobu be train ne fi so e de saya ya na sen ana mi se me west kanu na ma ba wo me ba so me na munyi bo me ese mo ko na me one man ba se me ese mi tu no ma se when I'm must be man with your family na machine break for a kitame for machine and see why no attack that no when I know why I am black Me bacho me sorry am no bedi nkomo why me bacho okay hwe nkomo na ye di ni sa no ento wa dawo me fam ma be 5 be me wi a me come ma 5 for san komo we busu me nyina no na me die nti wo de wantimi am ngura ma na how hello me don fo be ni hello good morning good morning obeba odin ana o ma odin the sabi de me mo me de 9 to me o sa me practical o ma me fi o ba jo to me ba cho say they say what is that me pack me car o ma me fi o hey mommy
Yeah, maybe I'm very now. Hey, what do you want? Ah, the brother, baby, I'm from me now. Hey, Abranche now, I am a number one fan, but on what to say? I can say, or can I say, and I don't know where. Minister, maybe I may master minister. Tell me that woman to say, who Christian? No question. It could be inside, you not them, ma. Only and not can walk. And no, the Encanyan question, no. You didn't tell me a Christian. Minister. Let me you ever have be up so no that and a so mama na bana de o mo dane man nsafo o ji so mo kare na e no so be say Bible so say ni kwa say o ji bi break am no kwasem because we know ma we dey we ni see no kro that baba na boni but that be o kan ya wan fi afi na da be na me ku bi pa so to ye the boy jaman ama wo gogo ganye fu ye nkan ama ama ye wuli aye ni ama wo ma ye wuli aye ni ana ya tra wo ta ni so ye da bi na we no need the challenges e wo sujedi e hu no e je ise ti bi sama mama me isa because obi kura obi aba o ti ani so wo do ni pa ba ku na wo ni sna dia enye bone enye jamabo ti mama ye so ma me ti ta ni mama se bi pa ba ko die se bi ye wure bi ti odi onu mo aye na ni sna na enye boni wo nyame ni ma na ye hu ni ye ene sa eje minister ba ko tena ya na ba ko ate ya tena ko so tena ya pa enye yi ti bi sama mama ye ni ko ba ko ye na se bi o ya na da because minister o ma me dem me bi o be ya what eh na sa ne ya no me ka na me ko wa mama no se mo se tira ma dwene wo sa ne ma no di ma ye pa di me si da fo di ma ya mi sira o pa no pe ami ya mi sira so me so ya ka o ma ne test me wa da wo ma me pa che yo bye hwe abusua me ma mi akofa se baba o hwe ewi ase wo ho se woni be ma hia woni wo ba hia na niema bi a wo pe na nimanim ye no se ontimi nte wase sade a me pa cho dwene hu mienu because enipa ono no peso woni wo kɔ daachi wo nkwa na nyina no na se ontimi ntwen mretie bi dia there's a question mark a red flag baunim opa ma nansem ho ye wo so ame me ye survey bi live on TV e wo se me pa cho uhia oba woni ne beda ansa no awale no ana se obe wale na ansa na even a man no kura babeka ye to aba no a man no do so che me man say eh ya nya yi na ye be kona ne be ma nya adwuma enti se de wiase ko no ayadi mami kwa mama so hello I been good morning. Good morning. Me do fu be ni I don't me de Marcosia. Marcosia, dia na wo kom wo sujadie mu. I be ne ba ko be mai ma wo de ye. Ase enye case dia. E pana cho dia ayi. Ela ga ye ntemuti ana san ko fa fufuro. Dan so ba ye o to. Ese, anda kwa mi ga ja ma tia no bofu ayi. O jeje me so kama. Ya tete waja. Ogude so tere o kan yeso kan she ko ka te wi na nsen bai. Ai nsen bai o se mi ga wa kwa mi waje. Yo wi na no pe ko yesu ya wonu mo a wi na nchen o tu. 8 months mo bai. Ai bi jana o ba fu wa tia fa ba fu furu. E tu kwan ko ba ndi so to me no le ba bia. Ko ba no bia na ba na block me la. Jema kan dem phone wa block me la. This is a different line friend. I mean, I'm a personal life here. What is friend of the Abana? They are to be at least. It makes to me mama number. Na me na din kuma na. Me ya mama number be tu jawate. Nothing. Ya mama. We go what. Running and go nipa ni nipa ha o. Me no ka say boy me bi so agi wo ba bi asiwo. Eno me my friend me wa krachi. What you ba bi o ba ware no. Ma me mfa ma ba tu nka ho na me nko me. Hello.
Mami, wonso ye sujani. Hey, nana suja fo mu do so sa. Sima ba ko taw, die na wo kon wo sujadi mu. Da ni ko ni se. Ni. Da obi aka kan ni do te. Da ka so yele. Da wa ye no ban so no ada. Ida de no e ko ri so do no da. Na ga si se ni na ko ka so na wo so ko da dance. Nese awona wo wa wo nti. Be me bia ba no ko no wada. Ida de no ti medi. Kapa. San komo we da ko medi hu nkomo. Enipa wo a on say why. Oba wo a oyenipa. Se oba wo a oyenipa. Sebe wo a wawo na uhunu se oye bon 1 bon 2 wan a wo mfa no nya hwe no nya ponche na ne wo ye eye nipa dasani ana ne wo ye wo be kom kura no sa awura na bia wawo mienu baako a be ma bia janesi wo no enye ne fort ni suban ye ni suban no eye yawo emayi a mo be ware wo mu ya mo se wo mo wuye wo ye gube tete ne obi ayi egu be 7 yeni mma bi mu na tete efie yeni bi mu na wa adwumam da bia ne nufu hyehye na mu nsu atwe ono so aye hu ne ba da sani nufu timi hyehye na mu nsu atwe ye hu ne ba enso mema bia ne gi sa nipa no ho de wa yi egu be 7 no ho so obi a ono no wose mimisuro nyame ai makoba dwaman nyinsen a me nyintu wu mewo yempe no aha but ye ni je de ono wa yi be 7 no ho e be wi ase na ho nsem bebre e na awurade okay I went to the wise it's in the south because so we find average and then my aba Gen Z for your Ghana from the ages of 15 up to 27 for no me ba to wo selecting pa be 99 gina ho a emu be nente metimi akase wo ma yinyin san gu pen no kwasem omo pa mo challenge ye wudin ma be 10 ejina ho a emu 7 wo ma yin san yi atoagu enso ye hia bon 1 bon 2 for na ya yer se wo mo do mu nya nipa ayo san krofo na mu so mo ye bon 30 dangerous bon 50 dangerous ko tie fi man ko he no kro we obi antimi nka ko fi abije me na meka akutie bia nso ni wura obanwe sini nufu ahia good say akode sabeti esi trogo so abeti esi sa hana mi bura masese masi o kansemo sibi arofe bi chiawai ejibirofo misro wadu subai wai hwe o mama wo ba ku mienu obi wo ha o esan bi ne sign no na say sign ne sign nti no wa learning lessons ebi akonani ama wo sue nyansa yo obi so ono so de won sue ahwe e wo de ato no ho ai mama fa ma be ba ko hello me do fu be ni o tani pa se comfort ma sa be bi so se santase mama nchio ade udi suja but you patch not can say I but I think man mo kana no pam sisi ya mama jura chesi bi so that let's throw na mini weti on komo because what ya from ni nkomo ma daddy ma utu on but we need that money ni ubi let's see am ni pa o ba na kwemu no daddy o ma mi di ni bakuro ba bakuro pa no ma mi di ni no
I say, me the first time, but at the age of 38 years or more. Which you say, for fear. Because of I say, what my meaning chain or until me knew the cost of more barnacle. It's just a mamma, mamma, and come away, no, me and fancy fridge in why, Mr. Anna. Mano, young Mecano, until you fancy fridge in why. Right, a man, Mateo Moncacra, Sima do your own anyway. A man, I'm framing. We are Bema, a sujet you are my new framing. And my move from a course, Nisi. And I'm a real division of time, no. But Yami Mantinia, why, mommy. A member from me, Simedu, mean your member bed, tell a crowd of fra. Hello, Papa Benny. Hello. 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 Yes, I'm Pacho. Over Diana Modi. Pacho, nada na hosiri. Let exchange of the dad. That me ask me this. We are Sujani. The Pacho. Okay. Okay. The case generation millions Jenny, but I never answered you're already a man who media no influence now man supina over to would do the alcohol father to left I can problems no way. My who be an ass and pursue a crash and power. Nasa, dear, Suban be a man be done a dear, never peer media, and so near be on Moyano. As Sujani, a group now, so over him. I am not sufficient. What's your most of it? Would you see that some power crowd program or and I'm in the committee and I say, and a man in your madness on Bebuam. Tell. Your madness on Bebuam. And also, Anuntina, Sabio, so Timmy Pa. Me too, Pa. I'm a Shay and one worried Jimmy for. And you own the moment I obey what you say, to her. So, ma, a dear way scare wa. Penny for Boober says, Sabi, and your foul bar. Then just a woman, you. Woman way scare wa, penny won't worry that. But first, so to say, Obama when I was a near my air course ring in Ano. Eh, dear, was a sooner dear woman when it daho. And come over brain, I mean, what do you have so? To the extent, say, men to Sabi cross a shay and one, what they were bar with Jimmy. And to see your bar, also to me who certain qualities be. I will nip any more and son out the Kawako channel. But my pretenders, father. My pretenders. And but Edia, Bibica Cravid Obehuno. Edia, Bibica Twabidia. Obehu. And I try to always be an optimist, but not a pessimist. Be an optimist, not a pessimist. Every time be a young dream, Papa. For all you know, also could be obvious because be our man Tamokura or Teno, Yahoo, what changing my battery. And his sister be on also go for no hour, don't so. I asked him, hello. Hello. Without for Benny. And I'm okay, Mammy Tio. Pachu, I began coming, maybe a while personal man. Maybe I'm sorry, I'm the better so why. And to the Tinafidiano, my bomb number, Namam. Medofu Benio. Hey, I'm a man, I'm thrown now, I'm free. Oh, but what a lady bishop seven foul, Mammy Tio. But yeah, Obama minister. And that you make a fire fair. And I did no one is not a fire fair. There's a next method here, and if you're saying that and a man will die. The mark of to they say, man, and Kafra, Lady Bishop no bedin come why? That's okay.
Mami fa frɛ for emema mfrɛ me. Hello. 05519319310548 Mrs. Sujadi hu nkoma bosumi nyina na media mu de ensam wo ho hwe o ka se de obi pene se odi suja wonim kawa bi team obi nsa pa kawa team ni nsa na o pese o de kawa se no. Hello. Yes sir, patro obebo odin ana wo mo odin Mbebo mde ya from Abubakar. ye from say From Abubakar. okay, Mr. Abubakar no bibia boko de Boko. The cafe ushuma makushu. okay, mami na wo so ye sujani Ninyi tijeni. wo ye warefo Ane warfo mpacho. ane me patro we de mesra sujafo ne omu di nkomo wadawroma why Se ka fere mtie de nje suja fo na do so. aha we de ye omu amedi omu nkomo mesra wo pa asujafo no semka kwa hey bisa wakari me do fu beri o hello Hello. hey me ade okay mami tio me tio aha Hello. Oba modin ana modin. Me ba chwe mbo mbo. O ka sa free. Me ba chwe ka sa se mansia. Mensia. Okay, mami ntio. Agwa. Me ba chwe fu wendi na me face. E fa nkomo ya ye di ho. Me ba chwe. Okay, mami ntio. Ma ware ma o pa ko. Wo ya ware fu ana wo ye sujani. Me ta chwe me sujani me ne jaye 4 years ni. Okay. Na menene ware no me fana say 4 years ni ya jai 4 years ni wono de wakọ ware na me nti se be me dita me nchanya me hu se program me ne se nti no ama me nim kaya me fa so ya se me na ko ama me no bi asan ware Me pacho o hwe TV on. e ba cho de bi O tie radio. de bi radio bi ani O hwe ya na o e kwa be so na wo fa so tie me a wa fra mi. me ta cho me she TV na me fa mo number Okay. Me the number 26 beto me pesa me am ne udi nkomo why? me ta cho mate Me pesa me am ne udi nkomo. Number be production line be 26 ne twa to me sro bomodin afra me why? me ta cho mate Okay. Bema bako pe bi mfre na men call bishop osisi a. Obi gina so. Right. Abusuya munya abotre mame. Enkomo yi no we part 2 ni abo no. Me se afi me nyame afam so ma asujafo bi aware. Eniema bia aye obstacles, aye hindrances, challenges, agonies no ye be yi ni nyina afiri ho no mo. You be a the word awade no kura mpo ne ye ba awade di se kura na ye machine se pram o kan ye ngrofo no me o kan na o ka awade sam kire me a na be na be wa na me se ha me na wo sam asem no ya de no me ana me sorry me pe freedom o me timi pie kone namoa na jutu kura na me afie de na ye me yane se se me na me ba bi ye de me ye na wo se me fa phone seek permission eno nko ani ade ane ha me baako e bo se sa ana se time ani se wo se wo ba fie no wonu fie o se wo frɛ o ki e hweza ba se eno krampo no e ye hwɛ na ye hwɛ wo so somebody is watching over you ye ba wo ho ban eti awade no anka enye hu saa ne nipa bim suban ana ma awade aye hu bra se wo suba na ma awade na aye hu a satra wabrabo sister se wo so suba na ma awade na aye hu a wo so satra na wo firi munamu na wo yire no de na wanya firi munamu na wo kunu e de pa na wanya unya hu mfiri mu mami ko lady bishop hono mo na me wadofobia no mami acknowledge adofobia Rebecca Asieduwa o Fidelity Bank Tafo branch Rebecca on fami dwumade eni agro anopai
otumfo nyankopɔn onto no bo ase na onhyira pa unu yakofia bi je ne mechia osronko kwan so sanso na me maame ya amanu wo denkyira akwaboso agya asma na ne ba ne ho maame wo so mfa me dwumadie eni agro onyame onhyira wo na wonfa mfiri adumu enko adumu maame ko lady bishop omra sisia mommy ene wo ma be kasa sujadie no kwasem se eku omo mommy sujadie no sunsumsem wom sunsumsem wom ene bowura ho mame on se oko Matthew 19:5 oba 9 to 11 wo kono osi ayi totofo bi oho a onyankopon ahini ena ayi onsa on de awale de omonye omaji so mbe wale ende nyame na ayi wo musa ene yewo ayi totofo bi nso oho a nipa ena ayi wo musa etu obi oho a awale ya ka unya wo be wale pa na so honhom bi edi unya obi de ye Kristo ena ahye ne se ono de na ninji awale ya hu onde obasum Kristo a ne kwada nyina ene yewo obi oho no ma hu na mfam no honhom fam a eye efie esem no eye efiefo ena aye wo saa efie nkonwa etimi si wawale ye kwan obu a ofie akonwa wo so wa ma wani amala anya de obetuma ware obi o wa ofie Ashanti region kra de enam abosomsam ne ye nananom ene ensuo tumi ne enoma bi a ekekere ya brabo nti e ma aware ye ntimi nkwa aware ye enko ware obi o wa ofie wo ma mekura timi ware obi o wa nkasa wo nua ba timi ware obi o kura wa nkasa ofie ho no ye nware ye nkwa aware ye woye waji so obekwa aware obewu woye waji so obeware wa brabo besei woye waji so obewale wa juma besei woye waji so obewale wonko anim da ene obi o so ahonhom ne wo beda honhom ne wo da osei wa juma osei wo sikasam osei wa nimonyam osei wa ware ye wo ma kwan ma be ma kura nyeden emma wo fie me kan fo awrade ama se sa wote menka mi number ne ye 0246 mi di card amount 159799 0246159799 0540196633 bomodian sa obefra mi wo Lake Road express fe yase adwa da bia me trust counseling anapa no nkono 4 na mapon da bia wo pesa onya me wo de oduru kageti a from number no wo de also ko express fe yase na honhoma wale na ye kan wasam e kan say papa nansi awun say 2 weeks kra mai ababa wo bi bai na ye mpaabo e na awrade ma mi hunu say sawuti honhom ne ye wa wase mama be me bia ba ya one me beda na okọ eti saa time no na make us makoye fasting na ma ba saa da no Friday no ehwa anam say oni pa wo di segma ye boni tuo pe ni yakunu no kwasem wo Yesu di yakunu wonim say kwasi ada na pa me ba ha last week me banana of from say na ma hey wa wudam chafri obi nyo se wa wudaba ma no so so what dey make Matias pa eti wonwoma wale e di ni panya be ma no obi o be ma no se wo pa wo ye waji so de ni kofia na be ma no wudi no wura fie ye hu no ano no gosh o sa mabim eti wonwoma wale e di ni panya e na wale e no so nya na wo mpo obi a wasi ni fie kama wobi woni bibi obabu woni bibi anka wasa ko wale na enso ti ha wo se sa oba no ono na di dwa ekwa abusuam ko hwe ni nuanom ekwa hwe na busua eti se be ma bi so oba na wo busua ne ti se wo be wale anya de abe ma na be na wura fie ho fa se wa dwunim se ye ma no wura ho na mmom de na wasa o ye wasa o ma mpaebo etimi wo ade a me de minim eye mpaebo isa say free ebra nyame free me 20 years ni a this year ni manya 20 years no sa adwuma no de awrade de adome pa kwasem ho ma ware
o se na baba wa bi frɛ sɛ sɛ wa nhia nyame afa mso a no kwasem e ka bo bi kye ne wie wo ware aware bi a ni afa na koa papa na wa da ni made force be ma no so e ma ne nya no wo so o mo so ma ne nya no ho ade ya ehwa na obepie Nazareth won am ka che se efie na wotimu no a wai wo ho sa wo wale no ye ware wo ya da no made ti pie fifia na ko pe ba bi tira na bo ho wadwa obi o efie a wotimu nim se hwe Abraham Ewurade ka che ne so free ni na ja fie ho no nko bo sha asase so na ho ene ne paye den ewo obi a woto ma me fie woto papa dem woto ma me so wono ma me na teda wan sori amfrifie ho anya ade abenya aware bomodi so be sori amfrifie ho bomodi so be bo ho so ena toano so naleka toano be ma so pa toano naleka de bia me solema no de nyame de wo madom me no wonim sa wo be wale a di 2 weeks time asa na obusu afate wow say 2 weeks ana 3 weeks almost so ka say aben ti say ya Ewurade nim de ebe ya o mabaka o manu atum ama wale na baso wo be wale so obi bia wo mfie ho wo nuoma nyina si me hall wo start sa wo toto nuoma na de aba mfie ho o ring kura me de to bisu mi yaso na mada kopim da ye de awale no be hihye so na me de ring no aba fie ho aba awale na se wo nuoma no gu me kaato enuoma ni nyina gu me kaato ansana tam na so tam no so a me so nuoma no ena mimidi ko fie ho ansana obusuani be sombi no na gise nuoma na wo me ho ansana ye de awura fie ho ko so fie bu ho aye nwuram efie bu aye nko ho aware wo yo age so obetemti so ko ware a adi be yew wo be ma no kra wo ko fie ko wadwuma nyina besen wo bia kwa awale bia ma na dwuma asai wo bia kwa awale bia ma na nimonyam ekuta ni nyina asa aye basa eti wo ma wale asam na ye ka na se sujadie na ye din ye ka no enye nipa nyina na wo mpa aware o obu ho aye nyame na aye wo mo saa ena obu aso aye fie honhom ena aye wo mo saa efie unu se he ababa bu ho ahwe osua no no odwale abonten wonu so obi dwale ahomache abonten ama honhom bi ehu na wal no honhom obu ho a wo dwale abonten adwale no honhom bi atimi awale no ama sese no nya ade a obi ba honhom no bepene ama wonya kunu awale eti sa wo tie nyame ne a bomodi se obamu ani aba ho so no ama mpaebo atimi wo hwe anadwo adwale a ensuo ni twam ema nipa botra ana adwaye a ensuo ne tene ewo kwan ma ye botra sabi sa wo fie anya ade a obenya kunu so wa mampa abantimu a wonya kunu da because hohom no wudware na sport no twam na wo botra obu akwa wanya sport na so ye nipa na so unsuo na wo botra no eno kwa atimi di susu aso ye den ebrawo obi tumi run ho hwa wonim say papa obi o ha yetimi ma ne toma obabu a ye cha ne toma saa hwenie ne begu asene anya ade a obenya kunu ne anya kunu kira wo na so papa che wade na wanhwe ya susu aso na wo no so no ebi baba so obi abedinto ehura bi wo hɔ a ye de wo beto obi ono ya wale wanya wale ya kwa me anya ne ho ade da etu ahwe ya sansu aso ne bi so be ye den ebe ba so eti asujadie na ye di no eye no ma bebre ti so ama wani ama so ama mpa aba ntimu anya ade awale ubetuma wale kade ne ye ka bakora sam ono mo ne maami mu ono ne ba no wode na ye de bibia na japade senkanka sa bia be ma no oba no ne maami yo bakoro ne ba no ye be ma ene ewura fie wa ma oni mere anti sa timi tete wone ne maami ntam wo so kwa wa no oda ne maami fa eti so so betuma hye sa maami no fa didi a ene ewura fie ho
so wa mu ani amla nya ade a obate ne ho afiri ne maame ho ne ate ne ho afiri ne maame ho kyema ti saa ba ne bi no saa wo kɔ wale di a ene ehesa wo no wo ne ne nem na ne maame nyina abate na da ba akum ana afie ba akum na sa wo yi ukunu na afiri ho ama na ka maame no nko ade ene ono nyina abekɔ na maame no mom bibi a mo ye bia wa hunu mu bi awale na fom eti esujafo a mo tie me so ba wale di a efi a ufiri mu bisa ho efi a ufiri mu papa fie wo maame fie bisa ho se fie ho ye wura ho de efie ho ye wale efie ho ye bu ho abusua mu no ye nananom tumi di ye sika ekoto awade ye nananom tumi di ye sika ekoji sujadie ebe efie ho eti se wa ma wani amle a efie ho mo ba wo ma na sukunu pa die nya de a mo benya bi obu aso a eye time da so wo wale wi a wonya 40 years wa wale ye wose egu obu a wonya 50 years a wa wale ye wose egu na wo di saa tena se saa ti se wo bi sa fie ho no me e wo fie ho na wo so a mo wani amre na wa ampere so obeku wani mu di a enya ade a wade a ye fra na wade obetuma wale te meka fo awade ama wo a wutie me se ho ma wale di so sorry na bompaye a awade be ma ne nsa so ama watimi anya kunu that's right ama watimi nso awale na so so anya kunu ni bi na mom ye wo ma o sa na ye maami bi kasa ba me nka bibia ebia saa asam na all kan o hwe na maami yeah so udi jama o maami now na show maami a ani oba wale tete esan se maami no edi awale enim tintima so wan hwe ya be me bi obebe bi ompana sam da obepam no na saa be ma no so hwe fe oba ya ono obeda esan se maame no nye na je so obemu awale no be me bi obebe bi obama ono nada na emom se wo ye kristo ni ade wo se wo ye ni se shaw ho so 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 do me pa dia me so me do na emom me pase e beda na emom ye nhye date dan sei ene o saa no date no mane nye ntentem mane nye ntentem mane nkoye boso me miensa na enum so ofisa wo do no na be ma no eye wa pedi a ofisa wo pedi a ene amu nhye date ntam na be ma na ne ho dele no a opese ono wo dam ene na aja makika mutabom anasa ya na be ma no so ho nso a na wo ofisa wo ho so a bisa na ne sika kasi ekita no okay ebi a sibi am sika ekita me 50 million wo so bo mo de sa obaso no so na ene ma wale na ene matimi ada kristo ni se emu da ho sa eti sa da babua wo na ase wo tra ma be ma na boa no ho ama na tutu susu a be se mfie mienu ana afia na bia wa hye wo date se bia next year January na bia be ma no sa bra no ono onim so de date ama onti abo so ono wo ye den eda woni baba so na yefunu nye te se de me na mi si so na mi yefunu nye me botra ne se menyem me botra ne se menyem nya me fra mi na awurade aye madoma se de enu atu atwa eti me kan fo awurade ama wo se wo pese be ma e wale wo dia na unya be ma bi odo wo so no beda dia ka chen so ontwen na emom mu nhye date mamu ho that's right e bra sem na mo fa no kwachi a wo sofo sa wo sofo anso gini tumu dia ene na afa awale no na mo ahyehye ntatam so se de be ya mo nkote hwe na nkofa o haw ni amane na wo sra ntimi nye den enkonkwa yobu a watsum nyamia so many years na be ma de one day abayi wa hwefom e makwan na wieye ma na aban de bi on person mo tasty yenye tasty ton na ye de agunkwan ma di ama ya ye de tenasi na sha ho so okay makwan tu pesa wo fra mi am number no ye 0246 0246 15 9799 0246 15 9799 ebi a pesa oni mi di nkomo na wo so bisa me question bi e wo kwan a obefa so a obenya kuna na so obeware fra me Awurade be fa me so ama onso atumi awale Awurade be fa me so aboa wo
ama kwan bi a obefa so abewale bi awale Yesu din mu obeware amen ayi totofo bi ohwa a eye nipa na ayi wonsa gitum se wabusuafo betumi asɛ waware Awurade nka ho na ono mo a no ma ne si uye sɛ de asi ukraye no amen amen abusua Lady Bishop Joyce Atta na yete ne nkana ne wobawuram ene ye dinkomo pa na emema na sese modane ma no se ensafufu no a agye se maka hwe no sese ye tuma ne fo se omoma mo kan hwe it's high time I was enipa hye wo so mo enipa hye wo so abusua yen WhatsApp platform no aha yegusua one person join here no 05411266260 05411266260 05411266260 over text HOH aba number is so and I say add me add you asuja for bosumi me declare amamo bosumi me declare amamo wona e pese ye conference no omo ba bie ni nyina no mo be frɛ sa number 05411266260 mo frɛ ye for registration na ye hwɛ ni pa betimi a join ye 05411266260 our hope ye pese ye hia na wona me pese wo mo ehia bi pa go sa nhia mu dia pese me mu hia eye sujafo se wo ye sujani a fa number we frɛ me em frɛ me sisi a do frɛ me amintimi mfa text me se me ade onka group no ho 05411266260 na ana mabedwafo atena se ma me nkɔ abedwafo ho no mo se sujadie no yawo me mu akwa ba Vejo so biji kwa ku banche me ma so akwa ba yo so papa se yes man no bom kwan du se mo sode a se mo de mo bewura wade mu a age se ensafufu mo be ka hwe mo kan sanfu hwe so wi a mo ma biem ya na mo yesa papa salo boka sala manika so wura me dem ne ho fia okwa wo ma bi nese wo no be ka hwe sese no papa abrabo na ye bo no mema nyem manye wan kan hwe a obe wale be wi obenya yale sese na Lady Bishop esi for papa Lady Bishop ye say na muduma no wo ye so ye kire ya adwen Lady Bishop enya wo be ye aduma ye no ye ni asujafo no emi enim ye yesia boss oba ene mana nkasa aba no ho wo ne omote na wo ye wadwene so mpese odo ho be ka omo kra na omo nim se wonye serious okay fashion fridge me ko na ya junior ho aba sima kakra ya aka we hey no na twema me ntwi ne wo fia hande na ya me sa mo akwa ba biem abiji so asom ya mbebusa ano de pa mebusa o de manebra ko ku ba tia take distance wo de o chia ba no a obeka hwe na se de ma no kura na mo aye no wo ma yo mo se chese wan ka hwe kura na wo so no ya na wo so o take ni se wo so be ka hwe na wo be dey abiji as I'm kissing you asam na mo de ho they make life mo you boost am same question and I'm say bra biblical ni dey yes nye no kwasem by your generation we dey abiji ombeka so ho kra ni ho ampawo na se ya mi tie wasem ni ya ma no kura mpo na ni gisade no ho chan mu memei abiji obi ani je ho generation we ni dey baby adna kodru ni ibg ohwe trend na sex akoye ase aya normal ase aya fashion because when 90s say beka say sister bi me tianto akrom say beka sister bi mprani no na nye common
say sister be adunu penny face so otwe na no kura kotete no ni abebom penny for man yes asoma si we won bra we gina edan chemu ha ba na kwakwa say from 15 apples no uni boyfriend uni girlfriend grandpa na so wonye guy SHS for yi ABG emu ye rem kakra enti no ena ne pa de so be shi obi be kata genuinely what dey no sex after marriage you know ABG well even as ya kasa insuro kasa ya kasa ABG abi go wo be ba asofo ni sa na sa asofo no man nam asofo bi a chesa ABG omo ware yo but niema abi ye no so enti no ABG yo this is a serious serious we was that the topic we so near so hwe kanena yeah na ansana behema ebe kase ope oba no yeah oba ni nko behema fie da eje behema mum ne ko oba fie no kra no wabusuafo ne ko hwe oba ni fie enso enne behema se oba pa da be na membra o trouble na no sumpo da be na membra ya pa so ne oba bi ani fie na asa boss yen kan mu man so next week Chanel Strands by Chanel okay Chanel Bremen opposite Ibiza Chanel mesro bomode said next week we ba start me studio because a studio phone come here yedi no it looks like say me mrantie ya kan gu man so because sister Veronica one way ware for and Chanel any afia mu de say mu tie mi a nyame adma next week me here mu studio ha okay because a member mrantie mienu yi omo studio hey kan sam e de gu asuja format mo me yi ma no papa enye se e kan sengu omo so ye de ye se kan no etwa ha okay enti ye kan man ni de awia ye be ba man no so ya bo ho so no e man ni bebre de suja because of sani o me ye omo yi e se omo hwe yi sa because bema de se bema ba wo ba ho no wo pre oba okay onya ho kwan a odo ne ye fronko enti se wo wan to obo ahye anhye wo nioma ama aware amam na uja wo ho ma na aware date na bakora ye sa ba twa kwa animu na mo fo se adwuma di no so wo hu na se mo na ma mo hye adwuma oh enya se ye hye ebi mo na wo de o hye adwuma ebi me de me hye adwuma me de me twa nyame ani ebi mo ena mema no nso so okay ye be kwaso adi suja ne se ye edi suja no hwe boss me ka asembi obi wo ho anyame de ne ba wi ase se wo ye den utwimu ne betene ye pe oba no wa wo na wo betimi awale no enti wo nam na wo ye mepe obi a won wo da obi a wonya yi da no bra obuwa wo se o hwe obi ba na nyame hirawo sa obi ti suja mu di hia ko wale se wo ye di ama obi ye di wo yale aware mo no kosam woti wo se na mepe obi a won wo da mi wan so nyame hira de wa wo ne so di ama se ware no na mu ndi ye na mu hwe mu ma ne hwe obi de ka ho ye ni mo nyam hye wow bra woti ho num na wo ka ototo ayampia he enne se wo fa ma na o mo awo ne 10 meka se mu trepe na enim nyansa na se na aka ni nyina wo mani da ho na se emma no bi no se omo wo sa no a eniema afa mani suntino be sua nyansa sa nice one omo kura ma ware ye de obi a wadi kan no wa ware bi dana de bi mi de se ye sua de ene ye hobi no de eniema ehunu na fo so ba so ye ko ye hobi o se boss se wo ware obi a wa wo ba ko a ana mienu ana miensa no ye nyansani a be ma ni nyini che papa sa because on how sa how no dey be how no obi aha ni bia ma na hu pain se wom into one fa new
but 3 na wonim nyansa no de 3 na wonim nyansa no di obi di ye no afa no no ba be disani on you yeah wo wani abra wo hwa ne de no se ne be ya mu nyina mu de be ye no na afa no hu se wo ye kwasea sade nana ya junior aye na no ensem wo be ka de papa esuja no ya me ani anda ho ensua nyansa ankofa titibuku na nhwemu a yen brante ne maba wa yesisu 21st century ye bekoso adisuja wow ebinsu ware no mawale egu ozima wale ene mawale egu mami wamum kasa na wode kotena wale ase no ebemu abedisuja akiri wa ware achi papai ubufu ya no awro watade wona oboso na wa charge na agina ho woni obebe ya tournamento oba wonya ne ho ade oba wonya ne ho ade ahina sum be 1000 wabona sum ebufu keke bra we kuresa unfia ka nyina ka ehunu se suja na abedie because of fraud o whole report ko obi a ube hia ni bi obebo na mane boss me di asi na so de obe declare say krofo bi mu suban no wo mu be disuja kowom sa pepe boss wow nana ya junior suja die yi aye di hu komo yi de krofo ba odin mu ne ade oh yeah adwuma wo ye yi wo encounter niema ene nkomo aye di bowura nsem no mu kakra abiji mama kan spiritual aspect no yeah I know the spiritual aspect no ho and ye be how ni ade but IBG obi how odi suja because of the past relationship trauma be our fame IBG abranti betimi a show be nursing training na manahwie owie ye wose wonye ne class obi betimi a show be school manahwie owie wose wonye ne class so IBG obi etimi chese university watua osonye ne class obi etimi aye lawyer ma obi a fede ose wontimi ne ntena bi o otuna twenu baby so enti sawe nyina aye trauma ede nkofo fam abiji boys ne bu girls ne da bia o wo mo bu girls because of iPhone bia watamani because of Indomie bi ne fried rice bia your friends they be checks be automani dintino pizza no ne oh boys never guess in bia na man bi nso plan o mo twe no and man so tin ka say obome kra na odo ne so intino e hon de yemfa nche one side ayuje senior 2 some unrealistic expectations obi o ha me pebema o nice looking be ma tintin say ohun bi say na ya junior ho si oh mempe be ma o yetia mempe be ma me wa chen no but every day ebia sa be ma tietia no o na be yiwa free bia wo no boundary bia wo shem no be ma tietia na be rescue so but somewhere bi na mempe be ma o yese na me de mepo enipo ye matured na me pese ni nyina kan obi ntina sujadie no adults no your expectations those no dodo your expectations those no too much intimacy say ye man ni ndafom enye looks so IBG yaw aware enye looks so aware enye looks e suban no da bi tie hwe nana yi twama ba money jeto ho IBG na to no o wura dem na o de to no ye dey ana wo se hwe benchie wo hwe no nani jeto ho IBG eto no de ye appearance na odi wa eto no ye tie de o kan nana ya otiwe on aware ewom se yemfa enisuade ne kwa aware ba enisuade nso ka ho enna ma ne wie peye lawyer Morris Sompa Johnson ngalo ba na honye fe sa no mi sira no because lawyer Morris Sompa bi obi ya mi sira ube hu se ube hwe munkum face oh IBG na untimi mfa nimpie na wo be fa na chi no eye bone yo no na de ne ho ofe no so no ni suba nye eno na ya so ka so okay yo de ne ho ofe no suba ye that one me issue but
wo form wo body wo to wo breast now so ba na nya IBJ na da bia wo form ye classify o so mu ade de wo bin so a sabi tafrache me ho tan efi mu ade sa ano de sa fo ko mo hiche obi what kind of wadie nso da bia say di palo ya domine dada o se pekunu what time mu ade o se pekunu already clearly eno bokumi o suja na be dia eti we mu no omo de no ye chronic suja ankasa sa pepepe ne ho tai omu ade o se pekunu ne ono de ye suja die mu huankro obebu ade na obi achiwo na o de address no wanim nya kra o de e package you na chese on say mu ade usuman sa anya dia ne so de no ene ma koso IBG ene ma koso ene say media ne also TikTok ne nam so obi timi so lives ni so didi mem atem ade ya wako comment obi ani post bi ase na bibi abebre so camera didi nkofo atem IBG ya na obusan se nti we da chi wo bepe so what I say why ba be ma na opeso ko ware no na bo eya na me hu sama na eye san o TikTok na eya na eye mmobo omo hu ye mmobo because wonim se be ma na obe tro comment bi wa ase well done ni ade no wonim se be ma ne do no wo hu se wu mu ade enti obe pe ho kwan no ne wo dawia waja ho na se guess ni bi ho am no mo so mo dada ho mo sa on se obe bi ho a ni suban kura kire se nipa wi ye ne da ne ye ko kogu ise ya na ebu oh Debbie boy enti na protection wo ho no se nti wo no wo kire akwan am fo so kogu ben kire men kire sound ba me kire kwan a ema ne be mu omuani ada ho e wo mema ho. Oh, there was a day, I think it's the last Friday, na me ne Abraham Panam, and he see a lady be. Me share atade e hye no. And I make a cha Abraham pa say, "De why hu ya wo de enam hai." Say, "Bema ene wote." And I say, "Wo shia bema bi." Na say, "Sebi obo hit and run." Eye wo a wo nipadua na se de waye wo ho wo kire se o me ye wo sa enti e wo se ye de bi yesere emma ankasa ho emma mo mani na ho emma emo because in terms of relationship ni aware ya na ma ye mobo emma date to me expire sure emma date to me expire memma de just se bi a oni kapre kokotako na oni kapre kura bi nya kakra twitwa ho utimi de mo vibe no e mo la ba ma de ode mu Koku benchie na yo chama general no obi say last part we no said ye interact no e na ye de pa yeah sorry na Koku o last words na ye sorry wo sujadie nkomo ye na ye di ye mu next week e be sa to nkomo iso papa nsema ameka fa sujadie no ho ne say mumye hunu de we a ye be krakra ye ho ye hunu de we a ye be sifa ni pa akasa no kwasem enye de wunim no nko a na wo hia na wo se wo ye ni ye obi biara nim ba bia na ni monyam efiri ba abrabo na ye bo no aware enso ye ni monyam awale eye ni monyam eye be ma ni monyam esa ye oba ni monyam unhu se wadamfo na ne wo adwuma mu no se wo ware ye no yentimi nya ne worofrofo bie mu ana asempa na Koku kan yo wote wono mu na wo sam memem wote wona wo sam mem bra wo bai koso aya akwasan sister wo bai koso aya akwasan aware di bre bi ka wa wani munyam ho no kwasem enti abraba ye bo no mum yenkan akoma nto yeyem ni enjai we ne woska we ne yese he ansa na boga beye boga no kai hunu se ofiri kotoka ene beye boga ansa na boga beye boga no wen bru kotoka wontimi nya boga no kwasem enti ya sha wonkom so be wale boga ne nkire se straight no ofiri wa aba
nessa boga bi kura bo wati makura ase samfo aduyam sa enso ye boga o bia ma wore na echi no na ne boga die ne beba amo ada ne boga yere intime sremu mumi yenjai na me ma me mpeni petietia mi petietia wonye nipa na kwaku wo ye tintin na wo ye tietia ya metia ana wo ye holo otia o yana etakotia o eye hwe bia be ba bisu mi so me no wo hwe o mo skapa nipa tietia fo no wo skapa tietia fo no mo tan mimi askafo a mimi ni mo no tietia fo no do so chen atenten fo to hu intiminia sujadia bebrai enne ya fredi ken ebia di suja enu omo ho no kwasem ba won ka se na me ne be ma bi te na me bu na bonfia enne be ma no mahu so awale oba foforo so won se sa ya no wo ho udi suja enka wajapade na wo se wo da ho no nigi e wo se na enka da ho ene obi de ko ese ne yede ahoma so mesisi sa pepepe adu ya mete he yo enka ya mudia na ya wodia so se obi de ko ye ti he amanfo nso behu ye amomu asusa enche because no mu nim ye timi na kwakuna no wo bo obi akutia na ye mi mu akutia boss program ni nyira baby he me depa last part kwaku famisi ya na ya sorry me final words na eti kakra be kan say disappointment there yeah I'm sure so no we be co-relationship for some years 2-3 years no be disappointed na as a be toxic relationship na ankusiaga na but then also ye two name egu yeah yam two name egu na ye move on I know say you be very fine and ye nyai unexpected and ye say ye expect nema unrealistic expectations no? Yeah ye nyai yeah you say we meet a lot of people ye share ye ni mobia na ho fe ye share obia na ho nye fe ye hu obia suban no kwasem so we should choose accordingly and yes say ye mfa looks no nkoye odi wachi na nipia na eden but ye mpedo beboa o e dey abewo o ma be e also o ma successful no kwasem ye mpe obi onim nyansa obetumi aboa am be I fine I be nese nyansa ne hia mo ho nyansa ne di hia na wodim se sabio e ma to no mo se eye kese no I be o pese o na ni nyansa wo no kre wo ba ni nyansa e woni tirim eni ne to na to no ya da usuro kan wasam enye se mi usuro I be afọ no hwi nim wo ye to so ge to so kra I am se nko an o pie kra sa na usuro ana one thing say eto no sabio eto mpa so a hwi wo se da hu di fanya hwe boss ya bo amanko na wo kwaku die unim ba bi eto na so mfa so ba e ba he eni e bia no wo ba no wo motoma ubenya to so mfa so wo abra oba na di masene ene ye fan chia so nkuma hajia beat thank you hajia beat so oboase hajia se e ma ni nyina mra oboase ho amango ase na ometotoma wai na se kwaku benchie se to so be ba mfa so a se toma guso kwaku de wo mi di wati a ho boss uni se sujafo ro omo duraba asujafo aduro we se aduro no wa banum bibia wo benya kunu me kanfo Tom Brown sharp Tom Brown obi a meji ai asujafo nyina mama dibi e wo Sompa ha I be the Tom Brown that's right obi a meji kwaku and very unfortunately for us omo ya wish on birthday no yenya challenge bi o ya fidie no nti yentimi load omo pictures no yeso frantuma papa wo nhia wase wonu se ennenko a memede me yire picture beto TV so mami amma no happy birthday no ye load picture na enko oh ye baby network na nya problem e give me man hotspot mami nko man hotspot no fanya se se me na fe na ko man hotspot next week ebe ho enti anopai mami fanchia soronko ema miangasa me dehie ma de nyina me yire ewiase nyina ono nko ane oba metimi friend se me yire se nyi ono anka me kan kire oba bia se me yire no da untimi mpo mi nye bi da se oba me friend me yire apart from me sesadu jamfi akuya jamfu a nyameche ono
any oba watimi amaka se me wife aha baby akua wo bia no akua wo San Antonio Texas anopai me ma happy birthday onyame onhira na won fam free adumu enko adumu abusua ne picture ne ne o aha picture ne da so no zero picture na picture ne da so no I my wife ma mi nyame che akua nyame che akua jemfo nyame che jemfo me ma me jemfo se enkrofo bebrebe zoom you on amre mu zoom you aha akua me ma happy birthday nyame onhira na on fam free adumu enko adumu pa me ma happy birthday sanso na ne birthday stronko enkoma Kendra Kusi Apia ene o ma me Barbara ene ma awoda pasron ko kwaso nyame onhira na onfom free adumu enko adumu ene ye miangasa me ba dofo bi owo our folk group num na woda ye friend Helena Tachiwa o kumase he ya ene ye Helena birthday Helena me ma happy birthday onyame onhira na onfom free adumu enko adumu ene nso Madam Rita our Atlanta, Georgia, USA, a birthday. Madam Rita, or Atlanta, Georgia, USA, a birthday. Man Rita, and Oba the 4 Junior, and now one mount, I would pa, or senior me on shroud. Now one phone free adumu, enko adumu. And Tino, Abusia, one person joining a WhatsApp platform, no, text the HOH, echo WhatsApp number 05411266626. HOH 05411266626. Mr. And your home on it, and come on, Modru. But more dang, say, over to me, assign him a share beam. One person joining me in a Minister IBJ, our TikTok, Minister IBJ, our TikTok. Follow me, na yenin komo. Number no 05411266626 05411266626. Awurade nhyira na wonhwe wo so. Osomfo Minister IBJ ni Macrao. Yebese hia na watwe esende. Bye bye.